fofoga I TALAFOU o le TUAP I lunga o anala leo 5 fa o amo fa mo tasi o fitu tesi male fa iwa tasi tesi male tasi male fa mo iwa lua tesi male tasi malunga o le sino mai ngoa iai I lunga o le TUAP Facebook page male ala ata le malo o le TV iwa le si fofoga o Samoa le TUAP. Talo falava o si mai lau fa fofonga o se fa o poponga le nei o tātou TALAFOU mo le nei AFIAFI. Ele I ato le lua aso talo ana whaasala lau ele pūlenga feiloa'i I le lau ele avanoa I se lau mo tama'ita'I e fia maua laisene avita avale e aunoa mase totogiina. Peita'i o lea ua whaamaonia mai ele pūlenga ua tapunia avanoa. O lea safarile nei aso luas fuluvalu sa fuafua e tapunia I le resitala ina o suafa o tama'ita'I e fia awai I le nei po kalame. Ae peita'i e le itaina le itu la e valu I le tai au ana nafi ae ua whaatumulia le ofisa o le pūlenga o feiloa'i I le lau ele I tama'ita'I e fia resitala. Ma o le mafuaanga lea ua tapunia ai avanoa resitala o na ua ausia le numera sa mana o mia I le nei po kalame. O le amatanga o le vai aso na asia ai e le aumalaga asia si whaapitoa mai le malo o Saina ia le Fofoga Fetalai e le fono ao faitu la fono ia papali'i lio olo I polata e mase pa'u. O sui o le malo o Saina e au fiai Chan Po whaatasi ma le feilautusi mua Mr. Chan Ya, Miss Sheryl o le feilautusi lona tolu ma Mr. Lui o le whamatala upu. O le whaamoemoe autu o le nei feiloa'i o le whaafisoa I o finangalo e sanga whaamalo si ai whai ngā pāanga a malo e lua, e maise I mata upu whaitūlangi e au fiai le fono a tumotu o le Pasifika ina ia whaalauti leina. Na whaalia le nganga whaangai e tia o le Fofoga Fetalai I le malo o Saina, e tusa ai ma le lango I le tele o atina e a Samoa, Ae maise o le fisoasoani mo le una ia ma le whaaleleia o au nanga, tu ina atu I le Palemene. O ia fisoasoani, ua atangi ai whainga whaavai le lei, o lo o lima taʻitaʻina ai le whaafeoina o le malo o Saina, o se avanoa fo ina talosanga ina ai, ma le whaamautuina o nisi o wheu utana inga, I le wā o Palemene o malo e lua. Mani po kalame si iti ai o to mai maa ngā waa, o sui usufono o Palemene ma le awhainga luenga. O lo o whaanga solo suesuenga a le matanga luenga o tiute matupe maua, whaatasi ai ma le matanga luenga o Leoleo, I le mataa upu na mawai fuala au whaasaina o le mariuana, e tusa ma le whase lau valu suluvalu te se ma le valu kalama na mamafa. O le nei mataa upu sa tula I mai I le asonga fua o le nei vai aso. O le ngā lulue whaatasi o le vaenga tu whaatasi o tai whaususongi, a le matanga luenga o tiute matupe maua, ma le matanga luenga o Leoleo, whaatasi ai ma le fisosoani mai o le ali'i fautua o le pokalame tai whaususongi o le Pasifika, ma le ofisa o tiute o ni isila, na mafuai o na maua nei fuala au Saina. O nei mariuana, ua ngaosia I se awala e o omi ia maupo le lei, ua tā ua o le hash I le Britania. E iai le talintonunga e le mawhai o na ngaosia I Samoa, ua mauti noa ai o nei fuala au Saina na awina mai I atunu e mamau. O le tuumalo ai o le taʻitaʻi o le Ekalesia Katoliko I Samoa, le Akiepikopō ia alapati lui mataelinga, ua whaailoa e le whaatonu o le awhainga luenga puleanga wha Akiepikopō Samoa a pia I a pāteles pāsiva ua tapena le Ekalesia mo vaenga uma e mana o mia mo se tasi e filifilia e le Ekalesia I Samoa nei. Le whabolongo I nātou e winga I le o me masani ai tātou Ekalesia e longo le sui o le tama'ita'I e whengai le o nātou male. Pe ia valu aso e ko e longo I nātou matapena I nātou e saili mai se Ekalesikopō e kaukia ngā lulue whaatasi le taiminei. O le Akiepikopō na soifua mai I le tausanga tasi le awheiva se lau 5 futolu,
Sa whau uwina ma o si taulanga i le luas fulfa o na tausanga i le tasi afe iwa se lau fitus fufitu ai o le tausanga e lua afe ma le tolu. Sa whau uwina ai e avea ma Akiepikopō i le pūlenga Samoa pia. E wala aule atua i le Akiepikopō ua fitu se fulu tausanga o lona soifua. O talafona o le nei AFIAFI tau wha soifua. Fofoga i talafou le 2AP i lunga o anala leo 5 o amo, fa mo tasi o fitu tesi malifa, iwa tasi tesi malitasi, malifa mo iwa lua tesi malitasi. Malunga o le sino mai ngoa iai i lunga o le 2AP Facebook page, pale ala ata le malo o le TV iwa. Le si fofoga o Samoa, le 2AP.